Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Dečak star 14 godina koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar na Vračaru mjesec dana je podrobno pravio plan, uključujući i spisak za likvidaciju. Očigledno da je bio odlučan u namjeri da počini krvavi pir i da nije dozvolio da mu se iko na tom putu nađe. Do te mere bio rešen da pobije učenike, da je na početku smrtonosnog pohoda u radnika obezbeđenja Dragana Vlahovića ispalio 15 metaka, iako su bili dobri prijatelji. Naime, Vlahović je bio omiljen i među decom i među zaposlenima u školi. U sjajnom odnosu je bio i sa svojim ubicom. Kako se saznaje iz medija, njih dvojica su imala običaj da razmenjuju poruke i van škole. Do te mere su bili dobri. Međutim, sve to nije poljuljalo dečaka u namjeri da načini krvoproliće. Vlahović mu nije bio na spisku za ubijanje, ali mu se na tom putu našao kao prva prepreka i zato ga je ubio. Kasnije nastavio da ubija, a život je oduzeo i drugovima.